Miemu akwaba ne na wase nenso mfamra Adom TV bedroom health tips so aha na yedi nkomo ehwe apomuden 5 minutes sebe ya obenya kwan yakọ onwuma hodo so ye nchekura 6:55 na ise ye ne wo awie ne sa miguso ne Dr. Dubo atenti edwam e wo ha na wotwi mu vaginal discharge bi a wuhuhu anya no mo abobọ ni nyina so e de amaye tie ne yie na wanhwe ntreat a by the time ye bewie no wobehu de ntia se wan treat a ehun sunsun so e de beba dog yen na se medase pa yen hwe courses e de na discharge we dum ebe yo medase pa this week nyina yesi edi nkomo afa vaginal discharge e yade e ha ma bibiri pa na yedi kan na mandi ni se ma no se de omo bobere sitie no buni be kan se omo kura larger genital surface enti se me be ma me ko washroom a infection wo ha me bo atra okay oba ko washroom na infection wo ha okotena so a pa obepeke because omo no e yo larger genital surface omo bobere sitie no enti ade ba ko e ha ma kese pa infections na de kan nyina na say vaginal infections no another vaginal discharge no de yedi nkomo fa ho nyina na say de be mo hunu say wo de no nsu egu no enye normal ene say the color of it so bo hu say nsu efiri wase ba no aye brown aye green aye yellowish aye color bia greenish you know aye color bia aye other than normal color with him which is colorless no ko ba sa no a wo infection anaso obi wa bon se wase no nye nsuo ni gu sa no na wase kekawo na obi timi dwi na se ya na se nyina yekro obi wa bon se na se no bibi e kan se labia majora bon se na memema so na se no abemema so eno no anaso e kan se vaginitis bon se the inner walls of the vagina no timi ye inflamed eno so e ya de ba ko anaso bon se nsuo egu na nsuo no e very offensive me pese me bobodin wa ha se ya de nchen but ebi mo scent no eye sentia eye very unpleasant no so eye ade a chese wonya vaginal discharge na hu the quantity of insuo no a eba ti insuo ni gu bebre a obi okwa na colorless but gu bebre all of a sudden ya also finding out and as obi okwa na the texture of insuo no so obi ho abo se na de no wutimi ma insuo no ya insuo anka ye ordinary water anka wutimi fa won sa mpeke obi wa wutimi de insuo ni gu no wutimi de won sa ewai na ekoba saa no a eno so e ya de a also the hospital ebi e be check mu na e wo de na infection bi ene de eba na enne no nkomo a pese die ni ye de ede ne kofaba the causes of it eno me kofaba no e doso me bo ne tofa ye was sexually transmitted infections and e one non sexually transmitted infection ma me say as with the sexually transmitted infections and I say infections in general into we be infection bi e be kan say yeast I don't know your fungi na de ba and into bu wa bon say candidiasis bon say nsuo egu no eno so infections ni bia ye we bi we be kan say trach and I say trichomoniasis and I say eno no eso so e ya de ba ko a eno so ha adwen eno no ya na mpe bebiri no parasite ene de ba eno so bon say oba bi ho a eno so betima say discharge ni bi na waseke kawo ni sa na ma no ene ye wo nsuo ni bi o so a ye be kan say bacteria vaginosis bacteria na de ba eno so e ya de a oba nya e betimi ama nsuo agu no betima na ase akeka na betima ama scent fi oba no e very offensive ene ye wo bi su o ho a ye be kan say gonorrhea ana say chlamydia ene na ye tanim pa eno so e ya de a etimi ma oba nya discharges ne sa na mani nyina ena empem bebre no anu so obi o ho a na ye yade bi ete oba no so ene ma nsuo gu oba no eto bi o oba enwa obetuma ba hospital ye be check kisa infection mabobodin trichomoniasis bacterial vaginosis ye betuma check kisa yeast infection ye betuma check gonorrhea syphilis chlamydia nyina na oni bi oni white but oba check no na onya infection na nsuo gu no more na sekeka no oba check na diabetes oba nsuo gu wo wasekeka all the time wako check kisa no nyina na ni wa me check sugar level endpoint be hunu bebre tina me kaza asam oba check no bo se na diabetes sugar level no kosoro pepa enya impact bo se nsuo gu no na sekeka no na build a lot of bacteria in the vagina eno so ya de a ewo ho anaso oba bi wa na ahunidie onini huni nti oba wa ni huni sawo se bi wa se sawo andis ene won ko ne ba eno no infection empa ho da we use public washroom na wa anya very careful
infection empa wo ho da wa wo nsa kora wo de kɔ wase no ti ne efre wa hemfie wo kɔ hɔ a wo se wo kipu baby a neat wo nsa na de kɔ wo no kora no wo se wa ye dai wa wohoro ne bibia bo mu nyina no ya anye saa de na timi kɔ fa infection ba behwe end point to be particular na bi ne ha wo anase yade bi ha wo bia na se cheche wo ani so biri wo akoma bɔ wo yam hyew untimi nna ana stroke na ache wo anase wa ho den pamu na ye mre anase wo ye be ma awo mu na wo hwe a end point to me particular yade bi ha wo bia no me se a free consultation wo person ni medin koma entua sika sana anase wo person ba clinic na ne medin koma one on one hospital bi wo ha wo tua sika ansa na ne doctor kudin komo end point tina de bi amede me number etudwa no wo hia so we tua sika sana ne medin komo number ne ye 0244 86 70 68 0244 86 70 68 0244 86 70 68. Yada say Dr. Duwate na wote den kanu nkomo no ye pa nti menyi free ha ochena nkwa hoden wo hwa ye beto so fa sedama endpoint homeopathic clinic frɛ no sisi e de kire wadwo ne di nkomo a obeboa nkwa hoden wo hwa ochena ye beto so.